Fonga matango fia ni se fa fianga se fe filo yo nei tau na o se mara wati leo to se full family minuti ona tale o le valu a leo to no mai le su yo le sap nei tau sunga ya pop kai sam salo o le pau mai i ale to mai ta i a rona pe na masani il programe e se va ngana sunga ya pop kai salo to no mai nei tau so fo mo ria fa talo watu pop nei tau fo fa tu a tu mo tau nei tau fo fa talo fatu le so fo man Yesu Kristo le alo sumo fo nei tau tunu ia fatalo fatu foi le malu la tunu fa fonga mai ma se sila mai ni tsa ya lu le ala tsa ia bona la le 685 radio ke mo le foi le fatalo fatu ma tsa wele ke mo le tsa mai tsa puli le matu company SSAB le fiunga ya to ali ia to fila fiti le matsa le lu na le tsa to falo lo yeah ia le matsa le tsa mamsina matua o le whana wa o ngai o whatase mene o nanga netai au ia whatare whanea tu mataua le netai au ia malo se fo manuia le netai au fo malo fo se fo mo wa ko le pau mai lau kengi rona lo pe sa ka mo se lau mika le weekend o le tūlanga na tu mataua o lo ko maski o tolu aso le na se lau mitai le o si tofine ya rona po i sone ia sa te atu nei ia au te loa whawhtai al tō kompania pop au te loa matu tantan loa Malaysia wa nga whawhtai a wai pe o le mai tau atu ia ele i aimanisi o le media fo le sa ma whaun whasalau tu sao ia ta'alonga awhereti ia e pe o nei au tō au whai ngānu e ngale sa tau whesoso ani mai sa ma wale awa noe whai te tala tō e tō te le tūlanga pena i whai ungo ta'alonga awhereti tamiti aonga ia moni lawa tō matau pe o le si melia sa mana ola vai ai le fiunga le toto ali ia fa pele pulenga sa na ia fa fe mo fie fe ngali tanga tsona wa fa sin tanga tsa me ne yo ko ngo live live feed mo i mo Facebook pe na fa ilangi ia e se agora le tse fa tsa ia tso ile fiunga toto ali ia ona le mana tu fo ile malu la tunu mo le a fo ia mar me mo anga ma tsa na ma tu I talonga lu whanau sa roto I lava ia sute. Ia o leise Chamber of Champs, mai mau. Ia talo whai e le tati ngāne tamiti sa tolu leni e ia liana tai tasi aso le a me se lo come ki vo le ai wa ia ele ko ia se sia felekia. O man tu o vai tau nei tonga tau e ia tamiti tu to angala onga ia tamiti tia. O le o lana ia ta leni o pe la kapi o la. Ia o misi tu foi lava no nei na tamiti e tau tau atu ia ma fai ma ave fu o se tatu tu no fo I pe ia e o lo mo wala no io sa le ia so fu ale me ia le io la foto la no o te lo e ni se ta fala u lo te tauna ave pe le tunu le ta pop ia fa tai tol nga tau mo le no ia pe le sila fia le malo le tunu le fa fa mai ai na tu le tatu fala wilo mo le Father's Day ia le la o ia le tatu fala wilo fo fala wilo le te wila specials walo io wala la ka wol ke wila tata mai fo le te wila ia o te wila specials la e o le finga special be alpha packages fo ia le finga ia le fatita inga la o tatu te wila specials ia tatu pusa aisa o tatu masinta mea o le si package le io microwaves or rice cookers or kitchenware me fo ia mai fa to ngai fa le awai le kuka ino me ai awali tau singa o afo ia o matua ma me fa pena wale tele o loa sa le popular products nga alu I tu le time of Father's Day yo o masingi tala valava o nga umu o tipo tiwila pe o nisina o loa sa fai me alo fatua ia le tunu ile sa tama ia le ala o e se to fa to ali ima e fa pa u lo tau ni o nei molte wila ia wa fo ia ngasinga o tama ftanga ale malu la tunu ia le ngatsele yo le o nanga ia so mo le langa
pe ona ia tatu o loana pe ona whaalaulau atu tatu te wila promotions. Ona wingo ko ngā kamawanga le kasi le kau a fia umai o lo e rea mai whatasi. Pe o le sika ko package le iai I o le tatu package le al whatasi le o ngā umuma le masin tala walava. Ia. Le o whapauina luna tau mai le tolu afi sa iai o whapauina I lalo luafi. Okay. Pe o sinata whatai ta ena I le tau lo iai tatu o loa whenga. Se fefo ilo se leni mai le whaalui o loa. Ia e whaongaru se leni se si mea o lo le ainga ia matulanga whapena. O taro special ale o te wila ia fia mai ala ala o le SSAB. Ia o le alawa peona ta ua fo I nisi o pokalame ua umatu. Ia. O le tato special le la vea I tato superstore I Vaitele. Ia. La vea I tato whale o loa le lo te mau. O ele ngata foi lo tato whale o loa sawa. Ia. Te I wha pia sawa I wangalo atu I lanto SSAB le ai ele mwhain whangalo ina sawa I tato tau le sau nei upolu suma upolu whailo whatau whaila sawa ilo whatau whamama avenga moe. O lo iai foi o matou au nanga ki liva lau pia fa pia ele iai so sa po so wala momoli nai lo o lo ele fale ma tuna fa pena tuna tau mana ia malo fa fetai ia au te lo foi o le sita u o va enga le mo la to ia mata mai mo mai fafo vai an fa tau sa o me lunga online momoli o to tuna tau na ole Vili mai lawa e tonu pe message mai no Facebook o lo ia maku mato online team. Ia. O le atata atu I fesili ma tu na fo ia tau ma o lo whaamina tatu special o te wila. Whailo atu la ia ona whailo le tuna inga po le ale a wala o le payment. Ia. Ona wala ia la iko pena ma kiliva e matou pe fa pe ele se wala kiliva ele o lo me fia I lo le nu o le fia ama ma le no fa tonu fa le kiliva ele. Le olo. O tera le si me mtautia le o mori mawina I tau la. Ko vai pe a mesiala I Vaitele, fa pe foi la I a o tau I al meka store. Le tō tele o le tunu e whaonga ina le tau printing. Ia. O matua I tō matawala o le printing. Tua ia o le printing ia o ele fa pena tama tiao. Kongo. O tama te whainga luenga. Ia mo tala o whamasinonga. Tala o whamasinonga. O le mea le resina tele o printing. Io e. Tala o whamasinonga. Ua ele fa pena se fusela. Son. O tai titi a pandoa. Io e. Au ke whai aku so se taimita te alu atu ai a mesala I na meka store printing. Mai ngai aka pe e kumu ane vai ngara inga. Ia o lisi vaenga ia e o aku e a fo e umanga whai menga mga ole eliminate fo ele ala kope wha ia pe pawhanau io e me whapena mana awenga le ina ia umi ona ona le anga po pe masa e fo ina le se tulo ai o le o nanga na saple ia fia lava tu atu le o nanga mo malu le tunu o mana umi le o nanga I meta printing ma tulanga whapena Malo whaftai pople ua whamanino ia isi vaenga ia e wa leo o makul Father's Day kusala o le te wheeler special le aru ngei ia mo king over le pe I must go special le chakom le longo ngei le fongo le ia o ke topo ia ia mankua la ia lufa kasi au ke topo e mo maluka mai va ia pe ole anganga le to ali ia tolnga tawa ia uma mer special watu le special on special mere la anu le sempa ina ia famama avenga foi malo le tunu o fai sin tam tsar so fuanga le lo e tunu tsam ia e pe na paulo le awala le faftai atole ia le sap foi le malo le tunu ia le ngatele o pa ang fata o fa o wina le lo tau o awali tatu ina le tunu Halo whaftai te wangara wai se si vaenga pape te sauno ia I toi whamanino ia vaenga o le taru Talanoaga nei tau mo le nofisira fia tōna tau ale te se whamatalanga. Na le pauru whatuanga ke tu atu I le malo le tunu. E fia malamlama atili tatu whaalau I lo le te wila special. Ia. Pe wala au atu. O lo ia tatu au whinga ruenga la matfia o lo whaatari mai o e te wale o lo e te wala au tu foi. O e a foi whatu ai atu lo fisili o na mau mai le se tali o lo e tau sa idea po se pena o se fia mamalama i le. Tatu special o alu nei. Ia la tani mai le tatu o whinga ruenga mo I tatu. Ia, malo whaftai. E wa lisi vaenga tā ua lea la uia vai tau ia I le toua a mesia whaonga Apia ia I le meka store.
po le pisi o le au whainga luenga ma le tūmu fo whaataunga. Iai al tangata whainga luenga o tangata o le staff e talia le mamalu o le tunu e a fio atu mutala tu au. Tasi lo tōna taua, ale fia whamanatu le malu le tunu, o le so le amata tatu te wila special. Okay. Te uwhaatanu e whapea se Si laka, ia. Ai o le tatu special ni amata tu lato le aso sfuru iwa ne o kusu se ia pa ia le aso sfuru ma le unu se temi. Wa umari kausanga. Special tu lama se ia o kiusa. Sa o le leisa le. Wa umma volta usanga la tōbia. Ia, malo whaatai tele le ua whaamanino mai le sunga papo le so e amata ai. Ia, o le susua ia. O le o ato ia i le SSAB. O nei lolo le mamauti noa. Ia, niso lato whaalau noa. Ai miso le tāru special lea e wha ngā solo ili nei fo i vai tak. Ia, manu te leina u whai wale nei aso pap tāru whairua i pēa. Tai tele mo pota po kalame matango fia ni tai au manu e tele tiutema fia o nei aso. Alo whaatai sunga pap kaisa mai le whalolo le SSAB. Whaioleta mai mo mai whaafunga mai olo e fia sila fia nisa whaapitoa ia mai sele tāro whaapitoa lea mō le te wila a fio atu le whalolo le SSAB sona la le ole a matalo ia le tāro te wila special le na ile so ai la tāro se atu nisa whaafifianga ma vai fo le tāro proklame toi whaawawele nei tai au.